Kako ugasiti korištenje grupa na razini Big Blue Button aktivnosti? Ako i koristite grupe na razini cijelog e-kolegija, na razini pojedine Big Blue Button aktivnosti to bi trebalo biti isključeno jer to može onemogućiti određene studente u pregledu tog vašeg predavanja bilo uživo ili kasnije same snimke. Postojanje grupa na razini same aktivnosti Big Blue Button je najlakše uočljivo tako da vidite poruku na aktivnosti gdje vam stoji da postoje grupe i da studenti moraju odabrati onu ispravnu, recimo ovdje imate gore jednu obavijest, ispod toga imate obavijest odvojene grupe, odnosno izbornik gdje možete odabrati hoće li to slušati polaznici iz grupe 1 ili grupe 2. Najtoplije vam savjetujemo da snimate samo jednom i da isto tako isučite ove postavku. Kako to radite? Tako da unutar aktivnosti Big Blue Button dođete dolje, lijevo, u bloku postavke, Big Blue Button administracija, klik na uredi postavke. Ništa od ostalih postavki koje trenutno imate zadano ne treba mijenjati, nego idete prema dnu. Sekcija se zove zajedničke postavke modula i ovaj dio gdje piše grupni oblik, umjesto odvojene grupe ili vidljive grupe, to su dvije mogućnosti, odabrat ćete ovu opciju bez grupa. Znači, u postavkama Big Blue Button aktivnosti, pod zajedničke postavke modula, pod postavkom grupni oblik treba staviti bez grupa. Dolje na dno, klik na pohrani i prikaži. I to je to.